Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the manager Philani, of course, linga ta key linka na Junior Higgins. Yeah, so a hi ri sungula hi lwela hi yena. I think sweswi ta ku ri video ya vumbirhi mi nga ma hleketa hi tshame hi endla hi video laha hi kha hi fika hi kombisa ku Gagash loko a expose a fake Gucci ya demon luwa. Leswi a swi te endzhaku loko of course demon luwa a fika a posta picture ya yena a ri na Gagash, as you can see kwalani le 17. Then from there hi fike hi vona Gagash a fika a kombisa ku live your life dog, na ti-Gucci ta wena to ka ti nga fani na ta mina. So hi vi hi kombisaka video leyo ku xibegane xa Gucci lexiya a va kha xi hakarhakarheni i fake. Hikuva Gagash a swi kombisini ku i fake, ma yi kumela mhaka leyi a ko va short introduction ku mi kota ku n'wi tsundzuka hi wini. So ku na mhaka la, ku na mhaka yi nga ku trendeni on Facebook. So hi ta yi sungula hi manager Philani kahle. Yeah, so manager Philani hi ti 9 April yi fike yi posta this post. Hi ta yi kha yi hlamusela the full story la va fika yi tag demon luwa yi ku ndladla samari ku swi nga hlweli yi ku mfowethu yi kombisa ku i disappointed of course hi mahanyelo ya yena lama nga kombisaka ku eka Facebook ma yi kumela mhaka leyiwa swo va a kha a bula vanhu such as teachers and stuff like that. Leswi it's because demon va kha posta ti-post to hambanahambana kha chingela mathicara ni tiku why a ni tiku why ni wu landzeleli mi no hlamala ni vona sometimes ku ri comment wa ti-post ta yena kha chingela mathicara, as you can see ko fana ku ri a ni tiku why guys, I don't know. Ma yi kumela mhaka leyiwa. And then manager Philani of course yi kombisa ku sweswi va le ku chingeleni. Ma yi kumela mhaka leyi. And then va tlhela va involva na mutswari wa wena na condition ya vona. Of course a ni hi ta hi kha hi swi kombisa loko kha hi video kha ya mahlweni. A kha kombisa ku va protect mhana wena na family ya wena. A swi bohi swa ku i trend and stuff like that. Because say now I think you are going too far. Ma yi kumela mhaka leyi. And then I don't care about you kuri vanhu va ri yini wena, but your family and your mom needs to be protected at all costs. Okay, we care about you and we love you, but please zama ku hanya kahle na vanhu and make sure you don't live provoking life, as you can see kwala in overall leswi manager Philani yi nga fika yi kombisa swona. So ku ndla ka yena Master T misa lwa i fika a posta that post and already a hi kombisini ku a ri against mathicara demon lo. So mara ku tlhe ku va na another screenshot as you can see kwalano la kha chingela nkulukumba wa munhu kwalano a ni tiku why la nga fatsala ku work hard or else you'll end up like this. As you can see kwalano naswona ku i fika tagga nkulukumba kwalano tiyane manelo ku nga thicara a ni mi swona ku already a hi fike hi kombisa ku is against teachers. Se na kwalano leswi a fika a endla swona i screenshot xi nga kona kwalano. So timinetse ma swo kwalaha ku ri 4 minutes ti-ratings a ku ri 75. So lani wa hola ku va hi justify ku dideng la a hi fake account ne. Okay, as you can see kwalani hi searching the accounts, various accounts leti nga ta include na ti-fake accounts leyi nga henhla i ya yena. So a hi sunguleni hi leyi account yi telaka hi vona ku yi nga va yi generini ku posta. As you can see yi gene hi ti 2 ta April, obviously a hi yona yi nga posta leyi na ti-reactions ma swona ku ti wiki njhani. So hi ti 2 ta April namuntlha timani i ti 10 yi na 8 days mara ya na ti 2 reactions ma swona a xi na power account lexiwa. Leti nga na ti-reaction leyi ya 27 March, as you can see ya na 85 a xi na power account lexiya hi ndzeni ka xexo. Hi nghena hi ku Junior Higgins leyin'wana leyi nga la leyi giniwa yi posta 5 days ago yi hana like hi ndzeni sweswo. Hi nghena ka yin'wana leyi na 54 followers. Hi cheka ti-reactions yo va na 1 leyi nga henhla. I'm not going to waste my time. Hi ta ka leyi ya antswanyana yi na ti-followers to vonaka kumbexana yi na ti-likes leti a hi chekeni yi na post yin'we ntsena yi hana like. Hi nghena ka leyi na 393 followers na yona ya antswanyana. Hi cheka ti-likes ku endleka yini yi na 2 likes leyi nga henhla and yo la yi kuma ti-likes to tala because a xava movha hi hindza ma swona leswi nga hala a swi na power. Leswin'wana swi na 29 followers ko va ku westa nkarhi a swi na nchumu no vona nchumu lexiya. And then hi cheka lexiwani naswona yo va na 1 like laha a ni va ku mi kombisa ntsena ku swilo leswi swi postiwe hi account
leyi nga legitimate ku nga yena demon luwa ma yi na mhaka leyi leyi nga la a ya yena ma vona ku posta to na posta na hi Zulu and stuff like that ko vona ti-post nharhu ntsena ende leyi na ti-followers to hlaya hi yona leyi maybe a heta yisa ko leti nga ha ri tona so account leyi nga post liya hi yena demon ni nga tlhela ni vekela side by side mi vona post leyi a yi teni before leyi nga tsariwa laha hansi as you can see kwalano la a ku tsariwe ku I can take your girl if I want to. Mr. Higgins, I would say #Martin, the cheese boy, as you can see. Kwa masongo ya yela na post le era hansi before a chingela teacher area. So you delete mari yena anga posta demene leswi a hetela ngopfu swona sweswi ku va hi meka sure ku hi xilunghizini. So of course Gaza ivi yimi hi minenge a yi nga ta chaya kahle. So xa best I think ta tirhisa this account I think ina everything we need kahle ku swi nga hi hluphi ngopfu ya fake grovista kwalana as you can see so leswi hi nga ta hi hlala i swilo leswi miso loyi a nga hetela a chingeliwe hi swona ka ti-account letin'wana hinkwato ka Facebook so we checka this post na 1300 likes as you can see yi look trending everywhere on Facebook so hi fika hi vona fika tsala ku se vo saseka vo ka nga se tshama va biwa hi stroke loko va famba a va bendeli tlhelo rin'we visi man na yingwani wo boha hi xitoroku loko va famba va benda as you can see in ti-pictures leti nga fika ti-post wa timbirhi ti vekeleni side by side whereby laha se a ku compare-riwa na allegedly mutswari wa yena kwalama swo ku se loko ze yi fika la mhaka yi va yi ri ku tikini swi va swi nga ha tsakisi manjhe loko se vanhu va kha va pfukula hi ndlela liwa ma yi na mhaka liwa se mara unfortunately i va kha nga defendeki demon ka case yo fana leyi because yena a nga sungula a chingela mutswari wa un'wana munhu because a swi nga ri necessary ku a fika a include that picture ya thichara leriya a kha chinga hi mathichara all over mani nga voni ku ri problem ngopfungopfu as long a nga includangi ti-images ta vona mara sweswi fika a tagga ngonya liya hi swona leswi nga fika swi va problem and then loko a kha continue and then a continue a tsala ku muti wa Mr. Manelo wo saseka lowu loko va tlele va twaku na mpfulo loko yi na la okay this is muti wa mhana xihundla wo pfuka hi ku hlamala va ku ji wa swi vona yini ngopfu ka junior vona ka makhela lama ma tele hi mati so sorry a ku khomperiwa tiyindlu la as you can see so leya thichara leyi nga ka left and then ya very allegedly ya ka vona misa loyi leyi nga ka right as you can see kwalano so obviously ka yindlu ya mabyasi i nge yi twi mpfula mina ni hlaya based on this post a ni ku chingela ka tiyindlu ta vanhu ta mabyasi mina ni hlaye post leku hi leswi fambisaka swona based on comparison leyi kha endliwa la so as you can see kwalano a swi vona ku ya thichara yindlu yi biwini kwalano ma swi vona na n'wina ku a ka hazani ka hani da ku ni hala na hala ma yi na mhaka leyiwa and then na ku timhaka tintsanana yi tlhe a ni ya mabyasi a mi yi twi mpfula I think a ni hlamuserini and laha ka yindlu ya mabyasi mpfula mi nge koti ku va mi kolekta mati ma yi twisa musi mhaka leyiwa and then hi tlhe hi continue ya hansi a fika tsala ku tintangu ta Mr. Manele ta 1.5 xopeni hayi makuleni this is tintangu ta mhana junior hambi ti xaviwe makuleni ma le kwini as you can see kwalano a compare na tintangu tanihi sweswi mi swi vonaka so a swi nga ha ri ku tsakiseni so like ko va summary swi hi pfuna ku hi nga ze hala na hala ma yi na mhaka leyiwa swi hi olovisela yin'wana ya ti-post ni nga vona kha yi trenda ku ri this one whereby se va compare hi ti-family va ku ta mathichara visi yena family ma swo ku a swi nga ha ri ku tsakiseni manjhe ma swona a swa ha tsakisi a ku ze na ku vula nchumu mina vhele mina ta ku report mara ma swona ku se a swi nga ha ri ku tsakiseni manjhe na yin'wana post ni nga yi vona se va kha va chingela mutswari va yena ku like swi n'wi tsandzihina ku khendla because va langutekisa xin'wana hi vona so mi ta yi kuma comment ya kona ka Facebook mina ni nge vekela I think is too much se a va yi bifa too much mhani wa yena however misa lowu of course ka siku ra of course ra ti 10 April ivi a yingisela manager Philani la a nga fika a endla apology ne i kwini misi na mhana address yona account yona swa ti fake account swa boroho hi leyi i fika apologize demand la hi leyi post ya kona so swi ta vonaka guys ku ta yi summarize njhani because loko ni hlaya la no that's why ni nga hlaya ku swi hetela swi lehe ngopfu more than necessary i fika tsala ku apology so i fika tsala ku eka vanhu va ka Gaza na van'wana vanhu i vula ku na tinxaka letin'wana vhele lava ni nga va ku ni va kwatisini ni kombela ku rivaleriwa ku ni kombela ku rivaleriwa ngopfungopfu eka Mr. Manele va geography teacher hi lava a nga va posta ni hi swi vonini i fika va posta laha a swi wrong so wa confirma misa loko hi yena a nga posta
wa swi confirm ni tsakisa swa ku wa swi confirm ku hi yena a nga va posta laha yo ve a delete a ku and his family ndzi kombela ku khomeriwa eka picture leyi ndzi nga chicha ndzhuti wa yona tolo wa vona tolo I can only hope that you'll forgive me. I'm really sorry. Okay, ma kuma na mhaka leyi so hi kombela ku rivaleriwa a ku kombela ku rivaleriwa eka hinkwaswo leswi nga swi endla kusukela ka swa vadyondzisi teachers ku va ndzi andamela profession ya n'wina. My intention was to never hurt you at all. I'm a product of those teachers from primary, secondary, and where I am now at varsity. Mara loko a wu nga ri intention ya wena yo va kwatisa or va hlaselini and then a tlha kombisa ku na ti-accounts to tala of course ta fake on Facebook ti-circulator and stuff like that hi kombisini la guys ku ti-account leyi kumaka ti-likes ya hena letin'wana a ti kumi ti-likes swi very very rare ku ti nga kuma ti-likes ma yi kumela mhaka leyi so swo tala leswi a kha swi trenda a ku va kha ku poste yena misa loko swo ni ta teka girlfriend ya wena swiwinini a ku va ku ri yena a va a kha poste ni dedeng leswi so a nga zala ku vhika hi swona ka master t hi ta analyze wa kahle ku i nga zela ku vhiki hi swona hi wena a wu khe posta dedeng liya ma yi kumela mhaka leyi so it kombisa ku I take full responsibility of all negative I've posted on my Facebook profile. Honestly, I can see how far I've gone. Vanhu va khunguvenyekile swinene and na tisola swi kahle loko I tisola, okay? I just want you to know that I can't stand knowing I've hurt you and words can't describe how sorry I am. Na swi tiva ku ri vanhu va ta vulavula swo tala bad about me, my family, my name and my business. God knows my heart and honestly I've learned by a terrible mistake on social media. Keep supporting my business. It has nothing to do with how I behaved. I really need your support as Gaza people. Mathicara ke va hlasela ka swin'wana. Mina I'm not saying I'm perfect guys. Mara loko u languta na statement xa yena ku na ti-error ti nga humelela so loko ku ri himpela yena a tlharihe ngopfu swo ka na ti-error nga ta endla mina hi side ra mina I'm not claiming ku ni tlharihe ngopfu vhele ti-error ni tshama ni kha ni endla ni kha ni hlaya mara yena hi ku a hlasela mathichara swa ku a fika a va ri professional swinene va kha a tsala mara ti-error ti humelele ngopfu ka statement xa yena ma yi kuma na mhaka leyi emden a tlha continue a tsala ku a kombisa ku I know I behaved really unfairly and I thought your forgiveness means so much to me. I thought I don't know what I don't know what I will do without you in my life. I go neka business ra yena and all what I do eka society ya ka Gaza. I promise to learn from this. Really sorry leswi nga faka kombisa swo kwala so forgiveness swi kahle ku apologizing I think was going too far. Le tlhlasela ku as for fake accounts I'll make sure we trace and find the person. Fake account ya yena info hi we nga posta swilo leswi yana injha mara misalo I tlhaka kombisa henhla ku hi nga posta and like swi proven beyond any reasonable doubt ku yena nga posta dideng liya mara swi loyini mara ku na yin'wana comment ni vona ku ya na ti-likes to hlala swi kombisa ka swi ku rivalela swin'wana swi kombisa swi ri go to Mr. Manele and make a video with him and then hug him and post the video. Will forgive you boy. As you can see ku na 35 reactions swi ku vanhu vo tala ku supporteni ni ku busy blind guys video leyi ya ala ku hela sorry lava nga ta va nga ha ri ku voneni already so mongwela Hifike yi tsala yi ku the only thing you care about now is your business. This apology lacks some sense. Ani va khanda business ro xavisa so ku hi lava veri va hleketela ku i mhaka i vona ku business ra yena ri nga onhaka okay aku apology should just stand on its own swa business ra wena swi nga fakiwi la it seems like you are only sorry because you will lose customers. Kona la kandziyecile mtswari mfu loko a ku ri a you posta someone at your age so i chingela yena mfu swi ta kha swi twala i ya teka munhu wa nkulukumba mfu demon and then I continue tsara ku loko wa mention the fake account it means you are still holding the accountability to your mistakes. This apology sounds like you ulo for stereo so that we can all forget about everything you said when out the soul. So I put in one manager plan now. You see manager plan you talk ina file yo yinda. Or if you come say apology does not have a criteria, is sorry bro. Let's forgive and move on wana man. Okay.
Shlungin. Shlungin. Oh, I wonder if we can find anything else interesting here. Mathicara na hova kwatini xoko a ni ya na 1 minute swa ndla ina post leyi or comment leyi yi hetela yi comment likes to tala hi fike hi vona ngwenyana i thichara swiri yi ku on behalf of teachers rito leri a ri koti ku ri hlaya ni xoko junior Higgins a nga tlhariha ngopfu i ta ri hlaya. I see you apologizing all because of your business. Go back and write a stand-alone apology to those who you have hurt and not include your business. From where I am, I can tell you someone advised you you lose customers, hence you took your time and wrote this apology. This is a mind game and we are not interested in your games. Yeah, okay, yo. Hey, video ingaze ingaheli guys, I hate kwala. So manager plan of course ihle komise ko apology accepted. Helesho. Ngisela uthi ngikombethe intirho wa mina lokuleni anilava ku kula wa brand unhansa intirho wa mina ku kwanda ku vanhu va ku respect perfume a yi laveki loko kha hinda vanhwini va yi twa wena u swi teka swi strong it's nonsense perfume a yi twali loko munhu a ku haga ku you smell good kota perfume yo loko ri ku hindeni i ras kota ni belo wa yena lesson ya kahle leyi a nga yi tiva namuntlha ni belo wa lesson ya kahle leyi a nga yi tiva namuntlha mara ni ku pfunini a ni n'wi pfunangi ya byela van'wani ka